November ni somni paruk sang ni somni pali thole ni ani a Bahzar thlir tu de chibai ule Egypt ram thu nei tu de chuan Tuipui Sen Red Sea long pakhata pila mi som pasari an bo meka mi somni pariat chu chan chuan ni to tian puang helong hi khwalzin phurlong aminga si story an ti mai ania inrin ni khan Egypt rama marsa alam longchol huna tangin tuipuya ninga chuang cham turin an chuaka helonga hian khwalzin somthum pakhatan chuanga hengmi te hi tui chunga lut turin diving trip nei turin an chuaka longa hian thok tu som palianum bok ni in Red Sea province governor chuan a soi an longa che suang nu hian Egypt long sipai te chuan chan chuan na thok ngalin marsa alam chimlam wadi air gemal area nungdamin mi somni pariat an chan chuak ni in Major General Amar Hanafi chuan a soya an mamo angin enkol na pe kan ni ati Hanafi chuan chan chuan na thok tur hian Egypt long sipai te in dolong el fatele sipai thlona te an mang ni in a soi marsa alam local council ho tu te chuan si story long enkol tu crew te hi an vai in Egypt mi Egyptian vek an nia helonga chuang khwalzin te hi ram sang sang atang kal an ni antia British Spanish German US Slovakian Swiss Belgian Polish Norwegian Irish Finnish le Chinese te an ni anti marsa alam hi Egypt ram chimlam Red Sea tuipui kama om ni in tuichunga lu na diving spot thatak tak omna nia khowela hing thang tak coral reefs te po helai huna om hi ani si story long hi Egypt om dive pro life abroad tho enkol ni in an website an ji dan chuan helong hi kum sang ni somni pania siam fitza somli palia sei ni in chonglia sang ania kabin som pariat omin khwalzin mi somthum paruk an lengani US President Tana Thantin Donald Trump le ho te chu US sarorel turin an in bo sai chhozela Trump chuan a sarkara mi poimo turte ruat fel thokhat to a heti la hian Trump hian president ani huna an pian dan nilawa an ni na thak transgender te chu US sipai atanga bantir atum ni in soyani nimin lama thu thar sang sanga Trump chuan president ani le vele ani khatna transgender te chu US sipai atanga ban na turin executive order assign ngal don antia US sipai a hian transgender sangtel fe an om anti Trump hian a president masak khan transgender te US army an trana wangin sipaiten har satnan to ba ka dam doilama poisan seng hnem lutuk ti in khapna dana siama sangni som pakwa tang khan man trana nia mase he khapna dan hian sipai tang lai mek te chu a hom lo thunga he khapna dan hi US court sang sanga khinania court in ngai to mek la in president Joe Biden chuan he dan hi aron ti top le ta a Trump hian a president le John Biden an lo hnol to dan hi man thar le atum ani heti la hian the times chuan US a hian sipai tang duan tlem awangin sipaya naruak tam hle a chuti la ya transgender sipai tang lai sing khat sanga vel zet banan ni chuan US sipai te hnai na tuar hle ang antia tuna hian US sipaya hian naruak no kha lo singli le sang khat vel zeta ommek ni in soyani nimin khan Russia ram thu puang tu chuan President Tana Thantin Trump le apol de chuan Ukraine a remna om theina na ro man na an soilain Biden a sarkar chuan Ukraine boina pun lun zel theinan ma an la charcharani ati Russia ram thu puang tu Dmitry Peskov chuan cholni liamta Fox News in Traman National Security Advisor Tana Than Mike Waltz an komna athu soi chungchang a comment na he thu hi soya Waltz in Russia le Ukraine in kara boina zual zel chu Trump chuan angai poimo hle a he indona hi fel fight takati to pangaya ti ni in soyani Waltz chuan Russia in Ukraine kanana hypersonic ballistic missile mangte North Korea le Iran an inrolte South Korea intel ve tum chungchang te chu tunlai khovel ti ani meka tuna kan mo ber chu do kan kila thil soi howani ati Peskov chuan Waltz athu soi hi Russia ram chuan ngun takin an lo ngai thla a President Vladimir Putin chu Ukraine remna om theinan inbiakna nei turina in peiti asoya Trump le tho pui tur a sarkara mi poimo ni tura ruat te hian remna ti te remna ta na ro manna ti ten soya chuti la John Biden a sarkara hi chuan
chu tiang tongkam chu om lova boina punlun na tur lam hoi hliran soi thunga chu tuna atak taka thil thleng mek ani atibok kanram then om boina lam min thlir ve thung te ang Bangladesh a chuan medical student pakhat thina wangin college zirlai thinrim te chuan boinan siama Sahid Surawardi College chu an suwa samchiam mai Dr. Mahbubur Rahman Mola College zirlai te chuan kum sompariat mi Abhijit Haldar November ni sompariata dengi wanga thi chu Dhaka National Medical College and Hospital thoktu te in thada wang nia soin lungoi lo nan lan tira college dang zirlai ten puizelin boina lian taka chuak ta atira DNMCA cha boina chuakin thil chia po om nuala boina chu dar zau zelin nimin thleng khan an la boya Surawardi College sa he college zirlai tele Kabin Asrul College zirlai tele pon lammi ten in 12 waka exam nei lai te poin an chun zom theilawani country adangin thamasa khan Bangladesh sa hian boina na sadak chuakin mi za somnga velin an thi pha sangchuang in hliam an tuar boka Prime Minister po abang hialani kha nimin lamathu thar langsar tak pakhat chu Israel le Hezbollah ten in remnan nei thuairin om ti thu hiania Israel chon US malangna inka hai nei tura rot na chu thupung in apom ni in ponania cholni zan tlai to taka khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hovin cabinet meeting neyania inrem na tura rot na chungchang hi mi puiten he na engting yan puanang ti an soi ho anti heti la hian Lebanon atangin Hezbollah te chon rocket mangin Israel raman laka breng thowa Israel po in thona mangin Beirut khopui le che vela Hezbollah te omnan la bom zel thawani karma sakhan Hezbollah hruai tu Naim Kasem chuan inrem na tura rot na chungchang a hian US ne nan ngai danan soi to a Israel kuta ain hat to ti asoya Israel in a thupunga apom thu hi nimin khan Lebanon ne na po hriatir ngalani thu puan ani bok Israel le Hezbollah te inkara inrem na nei tur hian ti tur pathum ro manani a ama sabera Hezbollah te chon Litani River marlama an sipai ten la chuakanga Israel po in Lebanon chimlama an sipai omte an la chuak bokanga chumi nu achon Israel le Lebanon ho tu te chuan an in rinalai soifel turin in biakna an nayang ti ani Hebrai media te chuan US Special Envoy Amos Hochstein chuan tuni Israel in du thlan tura nei tomna ni ti asoya he in remna tana rotna hian pom lawani chuan Israel le Hezbollah te inkara remna palai na thok turin US chu ache tori don lova Donald Trump president hunan nga ngai to ang ti asoi ni in antar lang hloma Hochstein hian Beirut le Jerusalem kartonin US hoba malangna chungchang hi pom turin Israel le Hezbollah hruai tu te soipuya nimin khan Israel a US palai hlui dan sapiro po in Jerusalem thlengin inrem na tana thil poimo soifel turin Israel mi poimo te mudon antibok hetiang ani mek lai hian Hezbollah te chon Israel an beinan warzwal sau thunga cholni zana tanga nimin thleng khan Israel ram malam le ram lai li chu rocket zanhi somnga zetin an kapa hei wang hian mi engemaw zatin hliaman tuar ni in puanania inrem na soi hnai ani mek laia Hezbollah an chet vak chan hi khovel hriata an la tlom lo zia le Israel beitura than la nei zia lan tiran tumna ngai ani heti lai vekhian Israel po in rem na om ma Hezbollah te mun tam thayang berti chiat tumin thlona mangin bomathak war hle ve thawani nimin khan Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan International Criminal Court ICC in Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu le Defense Minister Louis Yoav Gallant te man na thupe ka ti chua chungchang soin man na thupe khi tok lova thana thupe ti chua jok turani ati Khamenei chuan man na thupek anti chuaka hei hi tok lo heng misual te tan hian death sentence ti chua jok turani ati ni in Reuters chuan an tar lang Khamenei hian basis paramilitary force sipai te ma he thu hi soya Israel in thasom pathum zet Gaza beina hi thil sualna sa takani atia Iran sipai te chon Zionist Paul te chun lan he nge yang atibok nimin khan Indian Parliament winter session chu nei tranania Antran nuloka eptulam te chuan US Securities and Exchange Commission in billionaire Gautam Adani le midang telaka thu boyan siam chungchang te Manipur boyna chungchang te Indiaram khupui berdelia boruak chia chungchang te le
Wakaf Act Amendment Bill chungchang te chu soi ho an du thu an au puya Rajya Sabha chuan to MP te chuan Adani Group thu boy chungchang soi phutin an au buaya session hi ti top leilo kania naktuk ni lai nia nei le turin voin thlengin session hi ti top ani thu puan ani ta a Lok Sabha lama chuan in au boina po au man lova Speaker Om Birla chuan MP boral te sun la hun man pui hnu an chun chola chumi hnu reivak lawa ni lai nia chun zom le turani thu puan ani ta ni Parliament winter session hi December ni somni thleng nei tura ro man ani Bahzar lo thira wangin kan lo me